Incwadi kaMateyu isahluko ngesika 13 esincinyane ngo16 lo 17. Kepha abusisiwe amehlo enu ngoba ebona nendlebe zenu ngoba zisizwa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini banengi abaprofeti lamadoda alungileyo alangazelela ukubona lokhu elikubonayo kepha abakubonanga nokuzwa lokhu elikuzwayo kepha abakuzwanga. Baba wethu osezulwini, malihlonitshwe lidunyiswe lakho igama. Siyakubonga namhlanje ngekuseni esiyemini ukuba usikhokhelele safika kusona lesi isigaba singabaphilileyo. Siza kuphenyisisa incwadi yakho engcwele. Siyakunxusa Jehova ukuba usihole ngendlela eqhakathekileyo. Ilizwe liyakuphuma kunceku yakho lisiya kunceku lencekukazi zakho, kalingaphenduki kuwe lize kepha lifeze lokhu olithume khona, kuthi okhathele atholwe isithobo sakhe ngezwi lakho, kuze kuthi odinga indlela ayifumanise inguJesu onguye indlela kanye neqiniso lokuphila, kuthi osinsitheka ebumnyameni athole ukukhanya ngezwi lakho. Kholake thungamelake yiba nguwe ophakamayo, kungaziwa umuntu akhonzwe ngaphandle kwayo indodana yakho efanele ukudunyiswa kuze kube ngunaphakade. Siyakhuleka silethemba njalo singangabazi ukuba usizwile egameni elihle lomfelo uJesu. Amen. Esandleni sami lapha ngiphethe iBhayibheli, ilizwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe ngumoya oyingcwele. Okamudi wakhuluma amazwi aqhakathekileyo ngale incwadi. Wathi isono siza kugcina ukhatshana lale incwadi, kepha incwadi iza kugcina ukhatshana lesono. Kasiyiphenyisiseni kakahle ngoba kuyiyo yodwa incwadi engaguqukiyo. Ezinye zabuya zedlula kodwa yona imi kuze kube ngunaphakade. Lincwadi kayilamazwi kaNkulunkulu. Le incwadi ayilawo amazwi kaNkulunkulu, kodwa le incwadi ililizwi likaNkulunkulu. Namhlanje kuseni sizachitha ithuba endinyaneni ezimbili. Nxa ngingathathekanga zizaba ntathu, ezinye zizabe ngezisekelayo, kodwa lapho esizakugxilisa khona imikhumbulo yethu indinyana ezingaki? Indinyana ezingaki? Ezimbili. Sizachitha ithuba lethu khona. Ngizwile sithe inhloko yethu eqhakathekileyo ithi yona uchayiwe kodwa kephukanga. Anti kuthiwo njalo. Wenze njani? Uchayiwe kodwa kanjani? Kephukanga. Ngithethe isihlokanyana ngaphansi kwasona leso sihloko. Ngathi mina uphahlaziwe kepha akaphahlazekanga. Sizafunda incwadi kaSambulo isahluko ngesika 5. Ngizaqala ngevesi okumele ngicine ngayo bese ngicina ngokumele ngiqale ngayo. Ivesi ngelika 6 lithi lona ilizwi likaThixo, ngabona iwundlu kukhanya engathi lalibulewe, limi phakathi kwesihlalo sobukhosi, lizingelezwe yizidalwa eziphilayo ezine labadala. Lalilempondo eziyisikhombisa, lamehlo ayisikhombisa, okungomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. Liyawubona umfanekiso lo olapha. uJohane ukhangele esihlalweni sobukhosi lapho
ayezwe khona ukuba kulokunqoba sikhamba sonke yini na lapho ayezwe khona ukuba kulenkululeko lapho ayezwe khona ukuthi amandla atholakala khona lapho ayezwe khona ukuthi impendulo yakho lokho kade kwenze inyembezi zakhe zehle itholakala khona sihamba sonke yini na abese thatha ithuba lokuba akhangele enze njani akhangele lokho akade ekuzwa ukuze uzwisise kahle incwadi kaSambulo ungezwa kusakhulunywa lokhu Johane akuzwayo kubalulekiswa yilokhu akubonayo sihamba sonke lokho kanjani mina ngingedwa church namhla lokho kanjani akuzwayo kubalulekiswa yini lokhu akubonayo engezwa ulutho ukuze kucace kahle uThixo uyamtshengisa lokhu akade emtshela khona mina ngingedwa sisese sonke sisonke sihlobo zami ezithandekayo sisonke namhlanje ekseni ngilinike isibonelo esisodwa liyafuna ukusibamba isibonelo lesi asibeni sonke nansi isibonelo uzwa ilizwi likhuluma ngaphi uzwa ilizwi likhuluma ngaphi ngemva kwakhe sosetsheliwe ngaleli lizwi utsheliwe ukubana ngulo owayekhona okhona oza njani oza kuba khona uzwa futhi kulilizwi elikhulunywa ngemva kwakhe ma esechibilika sebona ilizwi elikade likhuluma ngemva kwakhe sokucaca kahle ukuba ngempela nangu okukade kukhulunywa ngaye ngezinye indlela isibaluli kumbe umabalulekisa yilokhu akubonayo lokho akade ekuzwa lokho akade kucaca kahle ngalokhu akubonayo la kule indawo kunjalo uzwe ngokunqoba uzwe ngenkululeko uzwe ngamandla nobukhosi nodumo uzwe impendulo isitholakele kodwa sekhangela lapho azwe khona ukubana kule ndaba enzakeleyo iBhayibheli lithi lona ngabona iwundlu sokulohlupho lapha ngoba uzwe amandla kodwa ubona iwundlu mina ngingedwa sikhamba sonke nina iwundlu libuthakathaka iwundlu alilawo amandla iwundlu kaliphahlazi iwundlu liphahlaziwe iwundlu kalinandlela yokunqoba nxa ekhangele futhi lapha ngesintu la ngesikhiwa la ngamanye amaBhayibheli kuthiwa liwundlu kuphela kodwa ungaya elimini lwakhona uzathola ukuthi kayisilo wundlu nje kuphela ngumntwana mina ngingedwa so uzwe kuthiwa kulokunqoba sebona futhi utshengisa umntwana yabona indlela uNkulunkulu anqoba ngayo ayisiyo ndlela yabantu ngiyabonga sihloka ngincedisa ayisiyo ndlela yani indlela uNkulunkulu anqoba ngayo indlela eyahlukileyo kakhulu iBhayibheli lapha lithi lona ngabona iwundlu kukhanya sokungezelela uhlupho la ubone iwundlu asowundlu kuphela ngumntwana lo ambonileyo wewundlu obuthakathaka ngumntwana walokho obuthakathaka kabonanga khona lokho kuphela iBhayibheli lithi lona kwakukhanya sengazathi libulewe lina kalikho lina na lihamba lami yini na nxa elikhangele leli wundlu iwundlu leli kwakukhanya libulewe kulezinto ezintathu engifuna ukubana ngiziphawule lapha namhlanje kuseni
uphahlaziwe kepha akaphahlazekanga. Into yokuqala engifuna kubana ngiyibalule, kwakungani uphahlaziwe? Kwakungani wenze njani? Uphahlaziwe. Kwakungani ubuthakathaka? Kwakungani kalawo amandla? Kwakungani kala ndlela yokukhulula abantu? Kwakungani into engasizi lutho? Kodwa makabongwe uJehova ekuphahlazweni kwakhe, yikho lapho kwakulamandla khona. Yikho umpostoli Paul kundinyana ebaliweyo lapha ethena kukhanya ngani we are hard pressed on every side yet not crushed. Kukhanya ngani sicindezelekile kodwa kasicindezelekile ngoba thina osithungamelayo wayekhanya engani uphahlaziwe, kodwa ekuphahlazweni kwakhe yikho kwakulamandla phezu kwaso isitha ekuphahlazweni kwakhe. So into yokuqala ngifuna ukuyibambisise, kukhanye ngani uphahlaziwe wena. Kukhanye ngani iprogram yakho isiphelile. Kukhanye ngani sebeqede ngawe ekseni. Kukhanye ngani izinto zonke sezifike ekucineni. Kukhanye ngani akusela program ngawe. Kukhanye ngani uphahlaziwe. Futhi iproblem ukuthi ungumntwana. Awungeke wazinceda. Ungumntwana. Kukhanye ngani uphahlaziwe. So uNkulunkulu wafisa ukuthi abatshengise kakahle ukuthi indaba yokukhanya ngani kuphahlaziwe ihamba kanjani. Lisesekhona enkonzweni? Amen. IBhayibheli lithi lona encwadini kaExodus sahluko ngesika 12 ivesi ngelika 46, ngosuku loliyana abakhulula ngayo. Indaba yokuphahlazwa le ilamandla kakhulu, ngoba ngosuku abakhulula ngayo kwaphahlazwa iwundlu lePhasika. Bathi bephahlaza leli wundlu bagcoba igazi emgubazini. Ingilosi nxa yayisedlula yayibona igazi yayisedlula, kwaba ngumkhosi wokukhululeka. Sihamba sonke yini na? Nakule indaba uJohane ubona umkhosi wokukhululeka kwethu. Nxa ebona iwundlu esihlalweni sobukhosi sengazathi libulewe, wahlethulelwa mina dwala eliphakade mangizifihle kuwe ukuze ngenelise ukunqoba phakathi kokubi engidlula phakathi kwabo. Akulandlela enginganqoba ngayo ngaphandle kokuba yena owaphahlazwayo ephahlazelwa mina, kodwa engaphahlazekanga abe lamandla okungikhulula phakathi kolokho engidabula phakathi kwakho. IBhayibheli lithi lona encwadini kaExodus sahluko sika 12 ivesi ngelika 46, IBhayibheli lithi lona nxa lisidla inyama yePhasika kulento engifuna kuba liyenze. Yini into elifuna liyenze? Exodus sahluko sika 12 ivesi ngelika 46, akungabi lethambo elaphulwayo. Likhona yini na? Nxa lisidla inyama leyi lilungisa iwundlu leli, kakungabi lethambo ngitsho leli lodwa. So nxa babehlinza leyimvu, nxa babeyihlinza leyimvu, kwakungelahloka eliya emathanjeni, kwakungelahloka eliya enhlokweni, kwakungelahloka eliya nakuyiphi indawo. Lingaphahlazi iwundlu, lingephuli amathambo ayo. Babesenza umfuziselo walokhu iwundlu elaliza kwenza emnqamlazweni. Iwundlu laliza kulenga emnqamlazweni. Umhlabeleli uyayidobha le indaba ayilandele kakahle. Abe ekhangele phambili sithi uNkulunkulu olungileyo uza kumthungamela. Incwadi kaMahubo isahluko sika 34 ivesi ngelika 20 lithi lona ilizwi likaThixo uyawavikela wonke amathambo akhe kungephuki iloba linye. Mina ngingedwa. Umhlabeleli uhlabelela ngomuntu olungileyo. Kakwazi ukuthi ekuhlabeleni ngomuntu olungileyo sehlabelela ngomuntu olungileyo.
kakwazi ukuthi uthi yena ucabanga ukuthi yena uhlabela ngomuntu olungileyo nje ozihambelayo laphana. Kakwazi ukuthi uhlabela ngendodana kaThixo elungileyo onguye yedwa olungileyo. Wayehlabela ngaye olungileyo. Nxa ehlabelela uthi yena kasoze avume uNkulunkulu ukuthi amathambo omuntu olungileyo aphahlaze. Likhona kukhanye ngani uphahlaziwe, kasoze avume ukuthi amathambo akhe aphahlaze. uJohane uyasabela ku-19 verse lika-36 abeseyichasisa le indaba kahle ephasika. Lalokhu umhlabelele kade kuhlabelela uyichasisa ngale indlela. Uthi yena lezi zinto zenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi kalikho lalinye ithambo lakhe elizakwephulwa. So uJesu elenga esiphambanweni abantu babe sephulwa amathambo ukuze bafe masinyane. Bathi befika laba ukuthi bephule amathambo bathola eselele. Wayesefile kudala. Kabulawanga ngababembulala. Wathi yena I will lay down my life. Mina ngokwami ngiza kuyibeka phansi impilo yami. Kazange aphahlazwe. Waziphumulela. Babengeke baphahlaza amathambo akhe. Yebo babhoboza izandla zakhe. Yebo umkhele wangena ekhanda. Yebo esinyaweni isipikiri sangena. Kodwa lezi izinto zenzakala ukuze kugcwaliseke umbhalo othi kalikho lalinye ithambo elizakwephulwa. Azenzakalanga kuphela ngenxa yakho nalokho. Kulomunye umuntu odlula esigodini sothunzi lokufa. Ngake ngayibala ngesishona, liyake izwe ngesishona. Abanye isishona kabasazi kuhle. Kuthiwa kana uchifura pampata. Into kuthiwa ngompata ngokuyinto okuncane so. Alina lisazi isishona uthi ngilitshela. Ngokuyinto okuncane so akungadluleki khona. Othi nxa usedlula khona kumele ulimale. Uhluzuleke. Amathambo aphahlake. Kodwa makabonge uJehova ngoba wadlula esigodini sothunzi lokufa. Kazange afe, kazange alimale, kazange ahlukuluzeke. Yebo walenga esiphambanweni, wafa esiphambanweni. Lapho ememeza esithi kuphelile. Wayememeza esithi kuphelile. Nxa wena udabula esigodini sothunzi lokufa, mina ngilawe ngoba sengilabilile ukufa. Yabona nxa ubona umuntu olethumba wena wake waba lethumba. Mina ngingede church. Nxa ubona umuntu olethumba wena wake waba lethumba. Ungathi kuye uyazi ngiyakuzwela. Uyamzwela sibili uzwa ubuhlungu abuzwayo ngoba wake waba lethumba. Yabona lo odabula esigodini sothunzi lokufa, lo odlula ezinsizini engazi ukuthi uzadlula ngayiphi indlela. Nansi indaba uThixo alaye ekseni yikuthi yena ngokwakhe walingwa kuzo zonke izigaba esilingwa ngazo kepha akazange one. Kwakukhanya sengazathi uphahlaziwe, nawe kukhanye ngani sokuphelile. Hayi akuphelanga. Akuphelanga. Yesu ufike ekseni sebethi baqede ngawo. Akuphelanga utsho njalo umhlabeleli. Akuphelanga kuwe. Akuphelanga. Umgca wesibili lisesekhona namhlanje ekseni. Umgca wesibili waphahlazelwa thina. Aluba kade ngilethuba. Kade ngizabuza uYesaya angitshele ukubana kodwa wagwazwa ngenxa yeziphambeko zethu, waqobozwa ngenxa yokona kwethu, ukuhluthwa kwakhe kwasilethela ukuthula, njalo sasiliswa ngamanxeba akhe.
thina sonke njengezimvu sasilahlekile, lo lalo wethu ephambukele endleleni yakhe, njalo uJehova ubeke phezu kwakhe ukona kwethu sonke. Wacindezelwa, wahlutshwa, kodwa kavulanga umlomo wakhe. Wakhokhelwa ukuba ayebulawa njengewundlu, njalo njengemvu ethule phambi kwabagundi, laye kawuvulanga umlomo wakhe. Waphahlazelwa thina dwala eliphakade. Wasenzela linto thina kwakumele sizenzele. Walenga emthini owawungowethu, wena wawuthatha umthi lo. Wena wasuka ezulwini wehla weza lapha emhlabeni wazothatha indawo yethu, ukuze thina senyuke siye ezulwini sithathe indawo engeyakho. Wahlethulelwa thina, waphahlazelwa thina, waphahlazelwa thina dwala eliphakade. Okokuqala sitheni ke nje? Kwakhanya sengazathi uphahlaziwe. Okwesibili sithe thina waphahlazelwa bani? Waphahlazelwa thina. Okwesithathu kumnandi kwedlula konke. Angikwazi kumbe lifuna ngikukholise ngedwa, kodwa kumnandi lokho. Okwesithathu nguye umphahlazi. Hayi, khanya ngani lokho ngizakukholisa ngedwa, mana ngikukholise ngedwa. IBhayibheli lithi lona ku chapter ngo5 iverse ngelika 5 okumele ngiqale ngayo kodwa esengicina ngayo. Ithi yona, omunye wabadala wathi kimi, ungakhali, khangela isilwane sesizwe sakwaJuda, impande kaDavida sinqobile, siza kwenelisa ukuvula umqulu lezimpawu eziyisikhombisa. Musukukhala, nguye umphahlazi. Musukukhala, kudala ilungisile le ndaba. Musukukhala, yikho laphana esithi uyayikhangela kazange azwisisise kakahle ukuthi iwundlweli ngumntwana yilo eliphahlazayo na. Hayibo sihlobo zami ezithandekayo, ebuthakathakeni bakhe kwakungamandla ethu, ebuhlungwini bakhe kwakuyikusila kwethu, ekunqotshweni kwakhe kwakuyikunqoba kwethu. Ngamandla akhe, ngobuthakathaka bakhe kwaba ngamandla ethu. Ngokunjalo nxa elenga esiphambanweni, yiso isikhathi ayekhola khona ikhanda lenyoka. Yikho lapho ayeqedisa indaba yesiphambano. Yikho wayengafuni ukuba uJesu aye esiphambanweni. Wanyenyezela uPetro, wathi Petro mtshela ukuthi yekela ukuya kufa, yekela ukuya khona, ngoba wayesazi ukuba ukuya khona. Yikho uJesu wathi suka kimi Sathane. Wathi suka kimi Sathane, ngoba kwakunguSathane owayemnyenyezela ukuthi nxa usiya kufa suphambanisa iprogram yami, ngoba ekufeni kwakho yikufa kwami, ekuchithweni kwegazi lakho yikuchitheka kwempilo yami. uSathane wayengafuni ukuthi aye esiphambanweni. Wavuma uJesu ukuba abe ngophahlazayo, kodwa akaphahlazekanga ngoba impilo yayingeyakhe. Wavuma uJesu ukuba abe ngolengayo emthini, kodwa akalengisekanga. Uyilengisa njani inkosi yamakhosi? Wavuma uJesu ukuyangena engcwabeni, umvalela njani onguye umnikazi wempilo endaweni yokufa. Yikho ekuseni ngesonto ingcwaba lathi lona, I salute the King of Kings and Lord of Lords. Ngiyamsaluta, ngiyamvulela indawo yakhe. Wavulelwa indawo yakhe, nezihluthulelo zokufa leHades zisesambeni sakhe. Wathi ngikuvuka nokuphila, lo okholwa kimi selayo impilo engunaphakade. Engangena engcwabeni kodwa ulele kuJesu, yena uzavuka ethole impilo engunaphakade. Ngenkunjalo sihlobo zami ezithandekayo, waphahlazwa kodwa kazange aphahlazeke. Wahlukuluzwa kodwa kazange ahlukuluzeke.
wabulawa kodwa kazange abulaleke. Nxa udlula esigodini sothunzi lokufa, nanti ithemba elibusisiweyo elivelela kusihlalo sobukhosi, yikubana lokho asenzela khona emthini waseCalvary uqhubeka esenzela khona namhlanje. Igazi lakhe elifafaziweyo likhuluma izinto ezingcono kuleli kaAbela. Kukhona umthombo wegazi ovela encebeni likaKristu Jesu, lesisoni esicwila phakathi kwaleli gazi siyasindiswa ngendlela emangalisayo. Sihlobo zami ezithandekayo, kholwani kuJesu ngoba ukholekile, thembani kuJesu ngoba uthembekile, thandeni uJesu ngoba uthandekile. Akekho omunye esimaziyo ongumphahlazi ngaphandle kwengwenyama yomdeni wakwaJuda, isinkwa sokuphila, iluba laseSharon, yena wabhongayo uSathane waqhaqhazela. Wayengakwazi ukubana uza kuthini. Ngitsho unina emnika ubisi wayengakwazi ukuthi amncelise kumbe athi nginike impilo, nginika yena lowo ndoda. Yena lowo ndoda nguye ngimlethayo ongumphahlazi. Waba ngumntwana ukuze thina sibe ngabadala, waba yize ukuze thina sibe ngabanqobayo, waba ngomnyanga ukuze thina sibe ngabanothileyo, waba ngolahliweyo ukuze thina sibe ngabasindisiweyo. Ubaba esezulwini wathi angingeke ngamkhangele, angingeke ngamkhangela ngoba wayethwele izono zami. Yena uyamemeza uthi Thixo wami, Thixo wami, ungishiyelani na? Ngiyabonga ukuba wamemeza kabili, ngoba kokuqala wayebiza indodana, okwesibili wayebiza umoya oyingcwele. Aluba wayebiza ubaba kokuqala, okwesibili wayebiza umoya oyingcwele. Aluba wabiza indodana ngokwesithathu, aluba wathi baba okwesithathu, aluba wathi baba okwesithathu, aluba wathi baba okwesithathu, ubuthixo babuzaphuma phakathi kobuntu, thina sibe ngabaphahlaziweyo. Kodwa makadunyise uJehova. Wathi baba, wathi baba ungithiyelani, wazibeka esigabeni sokuphahlaza ukuze wena ube ngohlengiweyo. Sesivala le inkonzo, waphahlaza kodwa kazange aphahlazeke. Kungaba njalo nakuwe, ngumthandazo wakho lo ukuthi ngisize Nkosi Jesu ngiqhube phakathi kwamalingo, aduma yonke indawo, ngikwazi ukuthi ngiye ngaphi, kodwa ngazi wena owaphahlazwayo kodwa uzange uphahlazeke. Ukhona onjalo othi siza mina Jehova, phakama ngezinyawo bese siba lo mthandazo oqhakathekileyo. Wahlethu lelwa mina twa la liphakathi ma ngizifihle kuwe egazi ngelashwe zokizono sinde engozini. Senginusa labana ngithe ngizabanxusa abaqhakathekileyo okumele bakhethe uJesu njengenkosi lomsindisi baphakathi kwethu. Ngifuna kubana baphakamise izandla lapho abakhona. Phamisa isandla nxa ufuna ukukhetha uJesu njengenkosi lomsindisi, ukuba abe nguye okuthungamelayo, okuholayo empilweni yakho kuze kuhambe kuhle. Phamisa isandla sakho, semfuna ukukhuleka kathesi. Khona onjalo, phamisa isandla sakho. Funa ukukhetha uJesu njengenkosi lomsindisi, ye ngitsho wena. Nkosi kubusise, inkosi kubusise. Phamisa isandla sakho, Nkosi libusise bazukulu bami. Nkosi kubusise lawo. Phakamisa isandla sakho, Nkosi kubusise ngale dadewethu. Khona omunye, phakamisa isandla sakho lapho khona. Ukhona. Nkosi kubusise. Nkosi kubusise lawo ngale. Phakamisa isandla sakho omunye njalo, sesifuna ukubana sithandaze. Usivalela ngomthandazo, uza kusivalela ngomthandazo. Kodwa engakasivaleli ngomthandazo, ngifisa kubana ungasali phandle. Ungasali phandle. Eceleni kwakho kulo muntu ophakamise isandla. Angisho uyambona umuntu ophakamise isandla eceleni kwakho.
ngicela kubana ubuye laye lapha phambili sesifuna ukuba lo mthandazo mncedisa abuye lapha indaba le inzima kakhulu idinga kubana sincedisana ungamvumeli abuye yedwa kodwa woza laye la ozani bantwana ozani badala ozani bantu abatsha wonke umuntu ozayo kuJesu uqhakathekile omncinyane kanye lomdala bonke bayeza kuJesu mncediseni umama lingamvumeli eze yedwa ozani laye lingamvumeli eze yedwa ozani laye limthelekezele kube isibonelo esiqhakathekileyo ngoba ngolunye usuku sizaphekezelana sisiya ekhaya ezulwini ikhaya elethembekayo lapho kungekho inkathazo esiyohlala siphunyuziwe siza mina Nkosi kungasali umuntu phakathi engakhethanga uJesu lenkosi Nkosi yakhe umsindisi sesiyathandaza manje ngicela ukungakuvaleli phandle uma ukhona waphahlaza kodwa kaphahlazekanga uyaphila ingcwaba uselinqobile uyabusa kuze kube ngunaphakade osithandazelayo osivalelayo uyasithandazela sesifikile ekugcineni kwalena le inkonzo kodwa ungasali phandle uma ukhona phendla indlela yakho uze phambili sithandazele Baba wethu wasezulu sithathe ukubonga sengathi konke lokho okuthe wafunda wayaliwa enhliziyweni sikugcina sikuphile Nkosi silindele udumo lwakho lokubana uze uzosithatha Nkosi onalo umhlaba sokuphelelisiwe konke esikufisayo impumelelo yakho Nkosi engalindele esakuphela nami kodwa Nkosi ebekhona embusweni yasezulwini Nkosi ngaleli ithuba sesizathu kwehlukana sihambe kunanje Nkosi usiphathise usigcine sonke siphendule njalo ngemva kweningi singabaphilayo ngoJesu saphulela Amen. Baba wethu osezulwini sesizwile Dali wetu size njalo siudurise Nkosi lo msalelo uthando isenzele kahle amen Phambili sicela